出国那个 Schlemm 中农山戏嘛。Ni tiap mengining kong agade Arduna Sipo. Kabang tiap mga kong rakba sino Arduna Sipo. Di Andre Shwai kata kila tiap kiwi ba kila yami but. Di kawai kalomban pek bagi brew kinum ya tur plumar namar bakading usirhei. Kajing syai kala jan kat kaba ka laban pai khamat kani ke school kila tabalut keren seneng ni serum ni sekadiang ni sekamon paro kila syai lu ngi tip bakal don kajing loading dei bangi i ki yeng bagi taba nda din beratip ya kata ini sewan kai kat kum biji tip pi don tip emo malah kadi ka ba namar ba ni keren para mengiru wat bangim de ki Restart ke Rusimpang ru ni keren bandong ba lada de ke short circuit electrical short circuit kamu kade bandon ka power ndai kade ke shutdown kena do khara bejir sting mil apa lebih like ndai ke ai ka penlong ya ka bahkan kemding kumni ke ngimla sikit nang sebaki kini ka school kade ka basna de diem bila pakar ha ki yang kita yap kamtam di se dekat pen juga jur bah ban rap lang ban kelang ya kading aduh kena beji ay ka tiang ke jong play lombang jing nang start kala syakri kertas pak snap kala sibun ki rekrau ki repentain nak ka kilong men nak ka school ngir matangi susah ko undum namar ke bangi ji bar kata ki bangi ji jarungi jemi bur ki kam ngi sai kandap ngene nak ta snong nak benta ka jing bit jing biang jo kini ki school ki badan hajan subsi so dia wi namar ka dei ka we nak ki mot sakkan mau jong ka jingwan yang ka tian ublei sakane ka dong ka than ka jong tangta nang ni sakamat ngingit ba kibor balang ki ba pek ni school kin sakhle biang ban ya sa mat kita kam ka jing chmu ki bisim congestion of root kiam mo kham bin jan det mar ba kali gamla ban kam lu sin ya le du pai be jong te sempua ban kren du pai te bin dan ukot du pai ni kabai wakil am tak bait nak long ma kali kam le siso we kaya kan to kabai kiwi kon tetap yang tu bai te kali kam phat so that's very good thing kali the first time we men to very good thing to te kaya ka kam kita ngai ngat ngai ai khuble ki kali kam lai da ya ba at least kita ing na le isu Kena kamera tray barak balak sebab tu. School here ni dah abut school ki office ki library ki lab ki hall perlu hai ndor syu ko pasal kini baru apa belas sana bagi visionary musuh ai kalau bentik kalau very satu ini yang penting pertama kalau kasih kamu ing